Jangmi project lo ni phain koraner kepani Assam Cancer Care Foundation ACCF angdeng keseng arni ACCF along tin along tami talon pono Assam chot kalisi ni hang ni repang kang along cancer ke so kelong atumaphan mission pen se kelang sai deng pono ACCF pen laning kan pliang bong India Prime Minister Narendra Modi lapen Ratan Tata tumpen kang pupon hum troxy cancer hospital along pensi se lang pono angdeng keseng arni katalon pen pachiton ponsi Kacheroktok alunjer tami ing pupon la solun ke rupam bhuyan si kabonda lapen kilun lapen sasankar samir si alunjer ketok la solun jer pen ajo asam kangalong raratum cancer ke sophan kachisong ahin nathu aning rungpon popusi aning chipathepon la somsi pratyasa pu kapre ka khelam pen kabonda pon alam sai sitame ing pupon la solam sailong cancer ke sokilong atum kimi alamo Doctor kiso kilana tum sorkar pen hamphang song chirap pet pen cancer kiso kilong atumaphan se kilang pon puthak he hui tok pondu pini ke talon melong inura sai khi ke hoy kaning je pon ke asaman chot kalisi nihang nirep aswatum mission cancer se kachelang je phan hiloving adim kedam jok plot heno ACCF akimanglu laso tengsi kapre adim along mission oversight pensi se lang pondu Pinil bang so me long kedam tang ning kan pli ang bong cancer ke pavir je puthak ke claim pon puthak tami che than ponno lason tak thaksi dipu cancer center long tami se ka chelang adim kiso ke honduna tum pen si bang so me talon ponno laso hu jasmet se ka chelang tum ki phu kiso ki meji ning ka chepathe aning ka chepang tangan parta se ka chelang sek kirap kilong hi huela mu che than ponno se kelang ponang thek memento tami pajir ponno Laki se kachilang tumaphan arpu ke do tum kimatha kachinghon aning do pong the ke paklang aphan chithan pon me ACCF ke Assam Sarkar Tata Trust chilang pet pensi ke bang ni pon labang so sai jasimet ke Assam arwalong cancer ke so kilong tumaphan mission pen se ke lang pon ador ki jum pen mission se kachilang avarsai ki pipon helo News report Carbin Long